what you will lose some and money did. Oh, so you go again when the leading man of you. Paula puai tau malo puai lau mai ho e ki puai le ia tonga hono to pe e howani tale pe ko ia mo me mai ki ai ko e polo kalama te tau amanekina te tau kau frata ha te tau live stream o e howani ko e polo kalama kau fra ko ia me a polis ai lui aptanga o e polisi tonga me Longolongo ko ia te tau ia i he o wau pe mo polo kalama ko ia o e bongbong ini polo kalama e bongbong ini ko e polo kalama o e whakailonga ia o e ngahi maile ko e whakalangi ko e whakahounga a e ngahi whaifatongi ia taimiloloa ko e ngahi whaifatongi ia ola i he ngahi waage ke he pe o e whaifatongi ia e polisi ai aku amanaki ai ke tau kau whakataha i hono whakalangi i o e ngahi lava mea ko ia i he howani o mea mai ki ai e whamafola hanga tonu koe ni i he live stream i e tau PSI a e Broadcom walufitu poine ni ma FMA pea be foki ki he tau radio walufitu poine ni ma FMA a e polokalama e howani malo mo e laumaria hou eiki ya malo e lere ia tonga hono kotoa pe tau kau whakatahati e whamafola hanga tonu o e howani Hangepe ko ia kono whakaongo atu ko e katoanga fia ni katoanga whakalanglangi o ku whakahoko ia i he howani me he manafa ia o e apiako polisi o Longolongo ai aptanga polisi o ui aptanga ko ia Longolongo ai o ku mau i he fofonga o e holo pe ko e fare polisi ko ia o onapol akau ola siau si filia pulotu panulevu faretau o e hingoa ia o e apiako polisi ko ni o ku whahoko me iai pe koe holo te fito ia o e uru i aptanga ko ni potunga polisi i Longolongo whahoko atu e katoanga ko ni e au tau kau whakataha mo ngahi family tau kau whakataha mo e
kau whaiwhatongia i he polisi, pe hange pe ko vanai ki pe ai kau ifi, kau tā mea ai kau polisi. O osi lau mea i pe ki ai mo lau ilo ki ai whaiwhatongia e ngai tapa katoa pe u tau iai. O lotonga whahako pe whanofo i he taimini, ko e talitari whoko e whakalanglangi pe o e houau mo e kātoanga o e aho, ko e komisiona o e polisi, komisiona Shane McLennan, o e whakalanglangi pe ia o e whaki, ko whaki, hange pe ha whaki whakahounga, whaki whakalanglangi, o e whaki o e ngahi whakahounga o e lava mea i he whaiwhatongia he polisi. Ai ko e lava mea, ko e taulahi o e whaiwhatongia, i e ngahi whatongia kotoa pe ai whaiwhatongia ai polisi. O kutau iai i he houani. E o kate e talitari whia mo e talitari maawhana ma kutolu. O i heni mea kau taki he ngahi waa. Ko i heni whoki e tokoni e komisiona polisi. Rispe kita te vita vairea. Pe whoki ki he kau taki me he ngahi waa kehe o e polisi Tonga. Hene whaiwhekau me he api ko watoritori. Whaiwhekau rispe kita se miskava tene tataki o wau e lotu o e polokalama koe ni o tau iai he houani. Koe tū whoko e ai holo ona polo akau ola o ku fofonga mai ia ke ta whaaki whakahaha ke. Pea koe whakanofo rewa e ngai tēni ti o ku hanga tue me ta whaaki whakahaha ke ki he hihi fo. Pea koe mana wharewa kui loto e whai ai ai houau. Pea mo e whaaki ko ia ngahi whailonga, koe whaaki ngahi hounga, ngahi metari whakahonga. E whakahoko i he kātoanga koe ni mo e wau, o kutau iai i he lolotonga ni. I heni whoki pia po e ngahi kupu whekau aki. Hange ko ia uwhaigia i e lave. Ko he kau ofisa me i he potunga polisia Australia, ko New Zealand. I he ngahi polokalama whengau e akia ai potunga polisi Tonga pea mo e hongo potunga ue ko ia a New Zealand mo Australia. E ai whoki e whainga maari i he polokalama koe ni hono whawhiloa ki ai o e taho ngahi waa whakatotolo ia e polisi. Pea koe konga mahu inga ia o e waa ko ia ai waa ko ia unau tokanga kina mai puipuiang he mho egi ai whangakuri whakatotolo. E whai polokala mai hono whakawhiloaki. O e tau behe ko e taha ia kau whaiwhatongia me he polisi e kuri whakatotolo. E kau moia i he whailonga i he polokala mai houani. Pea whoki ngai tapa ke he o e whaiwhatongia. E tau toki kau whataha pe ai kono whakaluku fua whoki koe whaki o ngahi metari whakalanglangi. O e aho, whakahounga i he taulahi o e whaiwhatongia, whakahounga i he lava ngahi whatongia, i he ngahi kupu kotoa o kutau iai i he lolotongani. Kei whahoko pe whanofo, i ngahi lau momenitsi pe meheni ko tūta mo e whawhalanglangi, pea tau kamata rewa ai polokalama. Kuheni e kau taki me he ngahi patuni, te koe recruit, Aia o ku i heni ai e whaki i heni pia mo e ngahi whailonga diploma ki a kinau tolu ai kaulava mea me he ngahi recruiti o e ngahi tau ki mo atu. Ai ko e recruiti whaono lo tangi o wau nukunuka, ko e recruiti whawhitu Lord Vaya, ko e recruiti whavalu John Stephen Caldwell, ko e recruiti whahiwa Tongatapu Ameria tuipulotu e kau he ngai whakalanglangi ko ia o e o wau te tau kau whataha toai i he houani. Ko tōtaha tene toka ngai mo tataki e whakatau kei e polokalama e pongpongini. Pe ko e houani ko inispe kita mere whare tau. Ai uamanekina ko ia e ongona i he te tataki mo whakatau kei e polokalama ko ni te tau whanonga boia i he houa koe ni ka hoko mai. Koe ngahi pētari o ku whaki
Patatau ki e whamatala ko mauheni ko e konga e tolu ko ngahi metali whakalanglang e tolu e o whaaki kalaske ke he tolu aia ko e metali i he whaiwhatongi a taulahi e mo e ulunganga lerei ai ko metali ko ni o whaaki ia ia ki nau tolu ko nau whakakakato e taulahi o e whaiwhatongi a o ke o tau tahavalu o e tau uavalu ia mo e tau tolu valu o e whaiwhatongi a mai polisi Tonga ai ko metali ko ni ko e whakalanglang ia ki he la ko unga whanua a Tonga ko tau whahau tupoulaki ai metali ko ia o e whaiwhatongi a taulahi ia mo metali o e whaiwhatongi a lerei i he potunga o e polisi ko e metali e honoa ko e metalia e potunga o e polisi i he ngahi whatongi a ola ko whakahoko aia ko e metali ko ni o ku whakia o ao whangatuku me he whakotuu ai komisiona e polisi ai metali ko ni kia ki nau tolu o ku whakailongai e nau whaiwhatongi a lerei o tokonia ki whakalakalaka o e ngau e ko ia ai potunga o e polisi tatau pe potunga o e pe mo e whonua whakaluku fua ko metali le wahano tolu ko e metalia o e whakalanglang i ngai whaiwhatongi a ola ai ko e metali ko ni o kuto e au whangatuku pe moia i he me he komisiona e polisi hono whakahoko e whake me tari koe ni kia ki nau tolu ia o ku nau tau pia mo whailonga ia kia e nau whaiwhatongia lelei ko e whaiwhatongia i he ngahi ngau e ai potu ngau e polisi ngahi ngau e kuola lelei whakahahai e nau ngahi mateaki ko nau taukei he ngau e ko e nau whakautu mauku i he ngau e whaimateaki e ngau e ko e medali au te whaki ki ai i he medali hono tolu o e whaiwhatongia o utau iai i he hoa. Ai ko e ngahi medali e kalasi ke he tolu pe ko e whaki ko e i he ni kia ki nau tolu te tau toki ongona be ko nau ngahi hingoa pia mohato e whakaigiki ki ngahi medali e whaki i he ahoni. Ngahi medali whakalanglangi. Ko anga tu koe polo kalama ko e tu taheni ai komisiona o e polisi ai ko e whakalanglangi ia e kamatarewa ai polo kalama ke koe nau lawe ki ai hono whakatau kei e nispe kita mere wharetau ko e lotu kamata e whakahoko ia e whaiwhikau se misi kawa me iai rewa e whakahoko a hono whawhailoanki pia mo e rea taritari e tokoni komisiona ko lau aitu tupo niwa Sherman ka hilia e whairewa a hono kinikini o e anga tu e polo kalama diploma ai ko e kehepe whak metari tau kehepe mo e whak diploma ki he ngahi urikuluti ko e nina ulawe ki ai e whai hono whakatau kei o naia e siori tui moala ko e tahaia o e kau tokoni komanda o e waa ko ia o e whakalakalaka mo ako ai polisi e pia tō whakahoko rewa a hono whaki e he whakawhalanglangi pe ko e komisiona e polisi ko Shane McLennan taka hiri e whaki ko ia o e ngahi certificate ki he kau recruiti pia e whairewa ai polo kalama koe na ulawe ki ai a hono whakawhiloaki o e kuri whakatotolo aia ko e lolo tonga ni foki o ku lolo tonga whaiwhatongi ai kuri ko tau talano foki he whaiwhatongi ko ni puipuiang he moho weki kai ata be ke whai ngai whamatala e wau ki tunga ko ni whakalanglangi ngai tunga ko ni neonga ko monumanu ko kuri ka kono whatongi o ku mawhatungi tuki pia ku whailonga ia i he o wau ko ia o whakahokoni ko e
polisi ko kuri o Tonga fai fatongi he tai mini ko kema pe o hange pe ko fai fatongi ko ia ai tau e tangata o wa pe ke tau ko tau ia ku tau malolo ia feu ngai fai fatongi ko ku wakai fo ke polo kalama hange ko ha Pama va ni pe moi kuri ko na fai fatongi mai ko kema kai fafe loki ai hokwa to e fai fatongi ko e kuri o kilo ko hake ka kwange ko la toki fai kiki pe ia rotonga e fa hoko polo kalama ko ia ka to nga i mai ta fa ki ko ni he officer me Lucila o Satini Mike Robinson dene tok fai e ia a hono whakatau kei pia moe polo kalama ko ia. Peka hiria e whaile vai ai whawhiloa ki ko ia o hono whaki o e ngai metari o e aho. Winse kauwaka. Tene whai hono whawhiloa ki. Pia mo hono kini mai o e metari i he whaki metari. Pia toi whakahoko pe ai whakalanglangi ko ia o whaki pe ia e komisiona o e polisi Shane McLennan. Ko e hoka lewa ke whakiange na ulawe ki ai ko ngai medali e tolu ki he kau whaifatungi a ola e potunga ue polisi Tonga. Peka hiria e whaki ko ia o e medali e toki au whangatukurewa e polo kalama a ki a whakahoko ai e rea o e aho e whakawhalangi Komisiona polisi Shane McLennan. Pea toki keresi lewa whaiwhekau se misikawa. Pea whahaukai mo e whaiswhafun ma. Pea koe kakanto ia polo kalama whalanglangi koe ni ukutau iai i he lolo tongani. Ukutau kau whakataha tuai be mo e ngahi kupu whekau aki i he whalanglangi koe ia o e aho. Whailonga e ngahi whaifatongia lelei. Koe ngai fai fatongi alerei to tonu mau pe ia ke fai hano whailongai fai hano whalanglangi ko hui ku kai ke whaingofua mau pe ai nofo ki he totonu ai nofo ki he boni o ku kai ke whaingofua ka kapau e lava ko e mea ia kui ko fai fatongi alerei te tau kau whakatahai whaingamari e koia o e hauani e koe nukei whahako pea e whakarere a whilo pe heni. Ko e whakawhiawhia ia o e aho a e kau tāmea ko ia e kau polisi. Kehe pe whoki e tawhaki ko ni kau tāmea. Ko kau whaifatongia pea he iwhia e potunga aue. Kau kunau toi ki taimi kou whai e ngahi kātoanga pe heni. Nau ki unuhake ke tawhaki ko ia e tāmea. O whai a ki ia ai whawhiawhia e polo kalama pea mga hi o wau ko ia o ku whakahoko. I heni o ku tokolahi au pito ai kau tau whanau. Tokolahi au pito e ngahi whamiri. Pea mga hi maheni o e kau pupou. O e potunga ue, pea tau ti whito ka kinau tolu koe ni e whailonga i he ahoni. Ai mao honau ngahi metari whakalanglangi. Ai taimta tau pe ai whaki o e ngahi certificate. Oi whailongai, oi lava mea. Te tau kau whakatahai i he houani. Mei he aptanga polisi Longolongo, i he hall ona polo akau ola. Whai atuai e whapafola hangatonu koni. Kei whahoko pe whanofo, kei taritari pe ke he tūta ai whakalanglangi o e ahoni. Mo e kātoanga. Koe komisiona polisi pe Shane McLennan i he lolo tongania o si whanofo pe kau whakawhe kehe pe whoke kau whakawhe koia me he ngahi taki o ngahi waa i he holo o ngahi teniti rewa ku fofonga ki he holo o ku iai ai mātua o kau tau whanau pe kai pe moe kau rikuruti e kau polisi i he kinau tolu ko ia o ku whaki honau ngahi whailonga o ngahi certificate. Mahino pe tunga ku iai e ngahi ahoni o ku ki vevelange ai ea o ki afo ea
Pea koe ngahi polo kalama whoko e niu whahoko i tua. Koe be ngahi tēniti. Pea koe hape haki i turiki maua haki i malu malu. Whaka malu malu. Pau ke mea haulo ke ngahi kātoanga peheni. Sai te hape ke to'o at beha o ki hina vai. Ko i koe hanga tua e aho mono ngahi nanunga o e afua e a mauinga mau be ke whanonga halo be mau ki hina vai. E lawa ke whahoko a ki a ai teu i hanga koe tau whanonga. E tau kau whakataha duai i he houani. Pea mo e walfit poini ni ma e whae ma mei loto nukalofa. Koe lawe koe ki he whaki koe a ngahi certificate o e kau rikuluti koe a o ku whalanglangi he aho ni. Koe tau rikuluti whaki koe a o e whika whao no lota tangi o wau nukonuka. Na nau hu nau tolu i me aho tolu ki he o katopa wanima wanoa taha hiwa. Koe rikuluti whika whaafitu o lo tuwaia. Na nau hu ki nau tolu i he tataha o Sanuari ki he wahiwa me wanoa. Koe rikuluti whaavalu Stephen Caldwell. Ai koe komisiona malolo ni ai Potungawe. Koe tau koe nina nau hu he tahaua September ki he wahiwa Sanuari. Ai koe tahaua September wanoa ki he wahiwa Sanuari wanoa wataha. Ai koe tau rikuluti whahiwa toketa Ameria tuimulotu. Na nau hu ki nau tolu i he watolo me wanoa wataha. Ki he wataha Februari wanoa uowa. Ai koe ngahi tau rikuluti koe ni o ku whakalanglangi o nau ngahi certificate. O whatonga e he taimini ki he hall o na pola kau o lau ki ai hono taritari ai o Commissioner Policy Shane McLennan pea po hono hoa i heni. Ko tokoni Commissioner lau aitu tupo niwa Sherman taritari mo whawhiloaki. Pea hoko atu foki he tau MC inispeki ta mere whare tau. Ange ko ia ko e whotutu o e polo kalama ko tau iai i he houani. Greetings, Commissioner and Mrs. McLennan. Thank you for taking time to be with us so we can proceed on time as per the programs distributed to all. Can only wish everyone a good time whilst here at the Police College. MC, please take over. Tau kamata polo kalama. Tapu mo e awhia o tua mafi. I o tau lotolanga. Pea tapu atu heni ki e tahene ko whakaola i whanga vaea mo hou eiki. Tapu mo e whakawhalang e aho. Commissioner Policy Shane McLennan. Tapu pea mo e pataloni o rikuluti whika whangafuru maano. Whangafuru maa fitu. Whangafuru maa walu mo whangafuru maa hiwa. Tapu atu mo e tangata eiki whai whikau. Se miskawa mo hataula eiki. Tapu mo kau tokoni komisiona. Kai pehe ki ngai tuunga kotoa o Potungawe Police Tonga. Mo kau wharei me ngai whonua mori. Australia kau maa New Zealand. Whakatapu atu ki kau tauhi whanau. Mo mātua. Ai whanau ku amanaki ke nau whakahoko. Ai whake ngai diploma hi ahoni. Korepe ki o hufanga e whakatapu, kai whakahoko atu hoku whatongia, koe whakatau keiki mautolu, ki e polokalama e houani. O kou kore, ki o whakahoko atu hoku whatongia, i e rea whakapiritania, kou hi, koe tau whawhalangirangi. I acknowledge the presence of our God in our midst
I acknowledge the presence of the guest of honor, Commissioner of Police, Shane McLennan. I acknowledge the veteran of the Recruit Wing 46, 47, 48, and 49, and their representatives. Reverend Semiskava, Deputy Commissioners, members of Tonga Police, parents, advisors who are present here today. It is my duty as MC this morning to guide you through our program. To start our program, I would like to call upon Reverend Semiskava to lead us in prayer, followed by Deputy Commissioner Operations Command, Lau Aitutuponi Sherman, to deliver the introductory and welcome remarks. Reverend Semiskava. Tau kamata ki a e paongkeresi ma ke he koe ni, tau hiwa I he mi ni mangi au whangfuru mātaha, o kumo tohi programa a pepes whaasi. Ko tala ofa tau otua, na pau ke hau, ko tau hau toka talanga mi mua, na pau ke hau. Pana lau he kapalofita ko I ki tene whangatahia. Vai ki ai e ngāhi hau kini māo nau ponou, hau e kakaina na whohaisi au nau ponou, tawadaina le vai popula, pia whaisi upere e ufonua. Well, scripture readings comes from the Galatians chapter 3, verses 23 to 25. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for the human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be paid for their wrongs, and there is no favoritism. Ilonga mea te mawhai, ngā aue, whi ngā aue ki ai. Koe ngā aue ki heiki o I kai koe kakai. O mou ilo ko eiki te mou mau mea I totong totonu, koe mau tofia. Ko eiki ko sisu klaisi, o mou nofu tamai o ki ai, seuke. Ilonga ia tene ngā aue tai totonu, tene mau e totongi o ene ngā aue tai totonu. Nai whai, pia talai hai o ki ai, ha whiriwhiri mānako. E rei ko rei a whina tolonga ta ngata ai ho alofa. Kolo ai ai ahoni, matau hia mau mana wago ai tō mai whiona. Ahona e whamohi mei olu, whaiha no tohi whe unu whaka loto,
hōwhia, ke mau sia aho le lei piheni. Koe aho ne pamohi me olu me hai whanau koen, ka kato ai ngāwe, ko hi koe whatongia ngāwe le lei, bai mai potu ngāwe polisi a Tonga. Koe koloa ia o e lotu koen, koe kei whaloloko i whia lei, ai hau e whanua, king te powono, a pehe ka koen na nasi pau. Penis kalau ni ba moe kahawa Tonga. Howe ke whanua, ek premia, a koe minista e potu ngāwe, ba moe pureanga. Komisiona, ba moe kau tokon komisiona, o potu ngāwe polisi a Tonga, o maaki a e mau whanau, tahi whanau, pa pehe ke whanau matunga e mau kau whataha a koe neki. Koe uhinga e talanoa le lei e a whiona. Koe uhinga e a mau kau ai koe tolonga tangata e a whiona. O mau heni ke whakaanganga, ai whahinga pare, amalani o ke teu whakaaho pa mai ki mau tolu. Talo mai e ho wholwhola e a koen. Koe mau ngau le rei ki a whiona, mau ngau le rei ke mau kau ngā moi. Mau mau ai commitment ke mau whae ngāwe, he pot ngau mau kau ki ai. Koe le rei mau komi ki ai, koe le rei pe a whiona. Ka koe le rei koe a, koe le rei e maatonga katoa. Koe le rei pa mono whamiri, koe le rei mai pot ngāwe, koe le rei pa mai whanua. Mau hien ke whakaanganga ai tariui koe a. Ai ngahi au sia, pa moe tōka kawa, moe ofa whanua, moe ofa ngāwe, au whai he whanau koe ni. Pehe whoki e mau teu atu ke tariui lahi, o mau whakaamu ki ai, e aho katoa e mau moi. Le tariui ak mau tolu, mau ofa o tua, tahui ki o ngahi lao, hange ko tutuan koen. Koe mau ngāwe ke a whiona, koe ka mau ngāwe ka tangata. Ke sio maa ka tangata ke mga tounga i kai. Mga tounga bia kuhi ko koe si suklais. Malo bito ho kau mau loto ngā. Malo bito ho omi whainga maari e mesi, pa moi keresi. Ke mau kau. We thank you, Lord, for your presence in our midst. We ask your continuing blessing and continuing mercy. In Jesus' name, amen.
Ko e hoka te porokalama, ko e tokoni ko manta, ko lawa hitu tupo niwa Sherman. Ko le hangofua ke whakakata whatongia o tau i he mala e laka ai a potungao ho mo potungao e polisi. Ko whakatapu e na whahako ane nai. Ko kole ke ngau e akia kai whakakato ho tau whatongia e au. Tau whawhetai mo whamalo ke he iki, mafi. Ko ne o mai ha aho whaofa whiunga pe ke whakakata ke ai whatongia. Whamalo atu whai whikau ke lotu pe mai tāpu ake. Na ke kamata aki ai tau polo kalama. O kua ua ngoi pe a kou kore whamolmore atu. Ke ngahi mātua pe a mai tau hi whanau o kai ke a watu hasea pe ko hapale pale. O kumawako me he ahoni te mautoi whenga ke lele yange i e kahau. Tau kole pe ke tau ngau e ka lotu mo e teu e kirismasi ke mau whakamolmore i ai a ki mātolo. Guest of Honor, Commissioner of Police, Mrs. McLennan, thank you for taking your time to be with us on this very memorable occasion. Whakaloi whanga vaya. Tonga Police are humbled and very honored with your presence. The recent recruits, it was required that Tonga Police recruits have a patron. It is with that respect, the Tonga Police College had to identify a person with integrity to be a patron, and one of the recruit members was named after Lord Vaya. He became the patron, thus the presence of her daughter. I acknowledge the presence of the Executive Officer, TNQAB, Dr. Obeti Pulotu. Thank you, Obeti. For all the assistance and guidance, your presence makes these occasions more complete, and I'm forever grateful. I acknowledge the presence of our deputies, advisors, commissioned officers, all members of Tonga Police, especially the recipients of the diploma certificates and the medals awards. Congratulations. I can only pray for a good time whilst you're here with us. To the parents, the family members, our community stakeholders. It is your presence and continuous support that makes Tonga Police what it is today. And we can only pray and hope for continuous work and support of each other. We wish for a safer Tonga, and we would like to see that maintained. We know that without your help, this dream might not be so successful. Thank you for taking time to be with us. I can't wait for the time that you will be applauding your fruits, the children and the police officers of today.
I regret that we weren't able to deliver this any sooner. But due to external factors like natural disasters, COVID-19, change management, Tonga Police wasn't able to deliver what its members deserved. Commissioner, I'm grateful for your leadership, that we are able to pass on diploma certificates for 4 great recruit members. Likewise, the acknowledgement of our staff performance through celebrating and awarding honors and medals. We can only wish for another successful tour here at the Tonga Police. Ihe loto, whapapa, mo'oni, mai tua o whātu.
and investigate offences against Tongan law and commence prosecution against suspects. As we present this diploma today, let us celebrate this noble career and the accomplishment of our graduates. We acknowledge their unwavering commitment to the principles of justice, integrity, and service. May this diploma serve as a testament to your dedication, and I wish you well for the rest of your career. Congratulations to the General Policing Level 5 graduates. Tuafat. I would like to invite the guest of honor, Commissioner of Police, Shane McLennan, please come forward to present the certificate to Record Wing 46, 47, 48, and 49. Marcelini Fale Ofa. Lata Heanga Fangalahi. Siaosi New Meito Lufi now. Siosaia Rungaloto Hala Ufia. Sos Chin Misel Oketawa Millennium Fo'o Hamala. Ko ni mai ni kuna fuanki ko ia be he recruiti fao no lo tangi o va no nuga e commissiona polisi be Shane McLennan recruito no fao no ai ko na lawe kai to uia na hu me a to lo me ki a hu ni ma ka topa o e huanoa ta hiwa i Paula before ke fuaki ngahi diploma ya to e hauko le va na ngahi ta o kui he ta fuaki be hange pe mo me mai kai ngahi media ai na ngahi ta Mesualina Fine Hika Kaitapu. Primrose Kolo. Milika Latu. Valutaha Miseo Paya Ilinghon Mafleo. Malia Latu Mansu. ngahi momeni di fafi viani ki he kauri kulu tiko ni hange pego ia na e whakao ngā tu na si ko ngahi uri kulu tiko ni utonu ke whahoko pe ngai fuanki a koe Kisi i fiusati nau fahu. Mafua o tukolo. Alfred Arnold Lemon Bosini. Mele pesia o feina i apahat sekona. Vake tuima. koe ngahi diploma ku fuaki e koe na lawe kai ngahi ta ungo mari wantu na si ai be whanga mari e ke fuaki e ngahi diploma koe ni ngahi programa
ta kono toki whama popo to ani whainga maari e taimi ke whanki whakatahai pe i he Wike lotu tuu moto oa. Simeone Fetongi Uhila. Leva i whangalupe vai hu. Pele naise aho wake. Lupe heke ho leva popua vea. Wate soni pani po oi. Mo me mai be ki ai he lolo tonga ni e whamawhola koe ni me he le dio walu fit poini ni mai whaima. Pe fo ki he dau pesi Facebook abau ki whi mea mai ki he ata. Ko e Broadcom FM walu fit poini ni ma broadcasting. Ko e dau pesi he Facebook. O antu ai e polokalama koe ni he taiminia. Abau ki whi mea ki ai. Atelea o peti pulotu chiuni a whahiua. Mele tonga na whanua whakapelea. Wapenisa fifita firi. Poasi fukofuka. Wycliffe hakeai havea. Ko e ngahi momeni di whawhiawhia. Whamawhana ki e nau tolu koe ni. E ko hi ko toloi mai hono whakakato e... Siu ki tuatonga mo unga la kepa helu. Maria Vika lea aitoa. Maria Catalina Longokava. Fotofiri Mafua. Loni Tenisi Motulalo. Meu mo mea mai ki ai koe hi family koe ka upou nau fia E malata i okalani nani motu. Maketi otonga nunu. Sio sifa ngalu pepeloa mone. Mele halaivalu fononga wa inga safi. Sione Marin Antema Satini. Ia pe ai ni he kau rikuruti o kai ge nau heni kau heni be nau kau fafonga e ma o do nga I diploma
Whake ngahi whalanglangi me he komisiona e polisi. Komisiona Shane McLennan. Aku tokoni pe ai tokoni komisiona ko lau ai tu pouni wa Sherman. Ono whahoko atu e ngahi diploma. Edward James Hope Sevaki, Suliasi Hivakakala Takafua, Sesik and Simiki Tanaki, Sudif Lavnia Lalamea Tausinga, Isileri Paya Helotu Tone, Latu Fatai Tupou Tonga, Iki Isoa Tukia, Soane Patita Wasi Paya Imuri Tupou, Mere Naite Hopoi, Miset Iset Luke Fifita. Pei hoko atu pe no whaki. Oe ngahi whailonga ka koe ngahi diploma. Oe ngahi programa ako e polisi. Ngai ko ia ko whakaonga atu I he loro tongania. Ni koe whaki koe ni koe ngahi rikuluti wha. E koe whaono, whawhitu, whawalo mo whahiwa. Ila isa whenga, se pina whetuu, sainai whinau, taliangi ki loto se ne hanisi, David Reset Junior Hefa. Loni kilima katoa, li sala lave mai, lo sili leha, lo simani teu lo keti, si mote mafi.
Okay, ko e lolo tonga ni e whamafola ngā tonu koe ni. Ko e whanki o ngai diploma, e ngai urukuru te polisi me ngai tau ki mua. Ka kohono So toki. saia tau ngā kawa malolo. Pita hei tonga mata uwawe. Aisea e poki fo o Trinia Moala. Meki Manila ta wipu Moimoi. Sio saia lata pahulu kawa folau muri. Wai ngā whiwhi e whanau heni. O jai be ni ihi uke anau ngai whamiri. O nau heni, nau ngai whamiri tonu. Koe hoa mo e whanau. I heni be mo e ni ihi uku. Kei iai be mātu a. Tike ke ha hoa. Ka koe konga ia. O e polokalama e taipini o no kei whanki o ngai diploma. I ngai tou. Rikuruti koe ni. E wha. A o mai ki he wanoa uoua. Ai koe mime koe kamatai me wanoa taha hiva. Ha o ai ki he wanoa uoua. Ai ngahi wikuruti koe ni, kono whakakato. Alani isileri wa kotone nafe. Tali palasi ngalu. Kua hoi pulu ivea niua. Mele o tu houma. Tetiale rasina anaseini palanite. Lile paongo. Tau anga he lotu tangi. Watahausi fohe tomu. Selomiti tu fui. Toa lei sini tu ilotolava. Koe ngai diploma koe ni, koe level o nima. Level o nima ia e ngā ue whakapolisi. Anga pe koe asi atu i he atu i he certificate. Ai ni uke i whaki koe ia i he lolotonga ni. Pokalamai lolotonga lele taimini kono whaki o ngai diploma. Tika ki tawa uke he whaki o ngai metari. Koe konga uroa ki eni e whaki o ngai diploma. Daniela Tupou. Uluaki po tino niu eiki ula. Mele sia pua valita. Hoi mahawe ko tau whakao a atu ki he Asocio e ngahi whanki o e diploma. I te whanki koe ni.
对，一多是呗，几多。Taria uri whaiamani, whatai whinau, tahamano whinau, Samuela Stewart hei muri. Samuela ewa hei kilu tau aika ta ane ki walo. Ke whakakakando te programa whakiti peloma. Ka hiri ni hange koe kouku la veu ansi he programa e tau kau whakataha i he waa koe ia polisi kuri whakatotoro. E whai e whahoko e programa koe ia. Pea ka hiri e te tau toko hoko rewa ke programa. Noelina Latu, Fuakaniva Laumanu, Sean Christopher Riding Klusa Maasi, Se William Welles Manu, Petrisa Unaloto Kifunga Manono Moala. Oi, aku tahu whakahauha o pe tau tolo ai. Ai o kumi mei whaki whakakatoa be mei he grupu rikuluti whaono, whaafitu, whaavalu mo e whahiwa. Ai koe nau lawe ki ai, me he wanoa taha hiwa aia, whaosi mai ke he wanoa uoua. Ai ngahi to urikuluti koe ni, o whakakato mai ai pe. Ai whaki koe ia, aho nau ngahi diploma koe ni, whakakato e proklama. Ai diploma i ngau e whakapolisi level 5. Ku whai no whailonga i he aoni. Tatau itaaki moyaka nau fahu, Soane Petelo, Solomone Apayata Salakielu, Fatua Merie ki he mana me ilangi tapu, Amanaki Lelei Tolu. Koe ngahi waa ke peo e polisi, kau ai e kau ofisa pe mei he ni, mei he polisi i fi. Kau i he whake ngai whailonga, lere pe whoke ngau e whakapolisi whakaluku fua. Vikatolia Lucia ki taulanga tone, Sione Ofalan Lata Penueti Tonga, Sigaleti Moala Tulahe, Sione lava kei aho tupou, Steveni whakaosta uvaikeri. Pase pavi, Ameria Kesaia Queensel.
ngali pe ko tau o tu ve ki he fa o si ko ni ma ko nga hi ngo fa o spen o ki na tolu ko ia ko na o whenga maari e whakakanto e programa diploma ko ni ke pe ko e tu ko e taipini na ko ku la le au pito e ahoni e o mahino pe e ahom hono ea o ki vela pe o ku af ka ko e whakakanto ngai programa ko ni ngai whae ko ngai mātua ko ngai family ke whakakanto ai whakalanglangi ko ni ko ngai lava mea o ku totonu pe ke whai ano whakalanglangi. Hake pe koe nei lawe ke ai e whakatau ke i o e programa koni e komisiona tokoni komisiona ko i ala waitu tuponi wa Germany ko i ko ngahi whaingata ana e hoko whanatula ko e COVID tau toloi mai lele be e programa ka tau toloi mai no fuaki o ngahi whailongani. Ko e tōta whuku ne tōkanga e programa e whatau kei i nispe ki tamere wharetau hoko atu ai programa. Ko ni ko e diploma whaosi e ni ufuaki i ngahi programa ko ia ko whakakato. Thank you, Commissioner. Ladies and gentlemen, I will now introduce our detective dogs, Chema and Hake. Detective dog Chema was born in Australia at the Australian Border Force facility. Late 2015, Chema was trained at the New Zealand Police Dog Trained Centre. In 2016, Chema was handed over to the Tonga Police Detector Dog Unit. Chema was a sensitive dog, but showed all the qualities that were required to become a successful narcotic detection dog. For a number of years, Chema was worked by Sergeant Sione Punaiwaha and then was worked by her handler, Senior Constable Peggy Paki, till her retirement. Chema has been a faithfully hard-working detection dog that has been responsible for detecting numerous amounts of illegal narcotics, cash, and firearms in the Kingdom of Tonga. One specific find was an amount of methamphetamine that was well hidden at an address which would not have been found if it wasn't for Chema. The Tongan Detection Dog Unit wishes Chema a happy and long retirement, and also would like to thank NDD Chema for all her hard work and dedication to the Tongan police and community she served. Chema will be retiring at home with Senior Constable Peggy Paki. Mo mea mai e tau live streami no tau hiben ko whaki atu no tau ebe no teunga whai whatongi ai kuri ko ni
Talon me wano atahanima. Au mai ni ke tauni o malolo. Retire. Guest of honor, I would like to introduce our new NDD hake. Will be handed to Constable Becky Baki to start Operation Korea with Tonga Police today. Ona o foki mai kia teunga vesigo ia o na ngau aki Gemma ia hake kene hoka te whatongia ko ia komisiona polisi pe McLean hoka te whatongia whawhiloa kia oi puri whatotolo ai potunga Thank you, polisi. Commissioner. Thank you, ladies and gentlemen. It is now time for the presentation of the Long Service and Good Conduct Medals, the Meritorious Service Medals, the Medal of Valor, and I would like to call upon the Acting Human Resources Manager, Mrs. Winseka Waka, to conduct this presentation and also invite our guest of honor, Commissioner McLennan. May I once again ask that you please present these medals. Malo. Winseka Waka. Guest of honor, distinguished guests, advisors, and commissioned officers, honors and awards recipients, ladies and gentlemen. Before the Commissioner presents the recipients' medals, please allow me to provide you with short background of the medals to be presented today. Please kindly refer to the program booklet for further details. There are 3 sets of service medals to be presented today for police officers only, which includes the Long Service and Good Conduct Medal, which is awarded after 18 years of service. Thereafter, every 10 years subsequent service will be awarded with a bar. The second medal is the Meritorious Medal. This is to recognize members for their outstanding and prestige service to the community, to the country, and to the police. The third and last medal is the Tonga Police Medal of Valor. This is to recognize members for their performance, acts of exceptional courage and skill, or exhibited conspicuous devotion to duty. There will also be an award for civilian members, which is the Tonga Police Civilian Long Service Award. This award is for civilian members only, with 18 years of service. Thereafter, every 10 years subsequent service will be awarded with a badge. A total of 45 medals will be presented today: 36 Long Service and Good Conduct Medal, 3 Meritorious Medal, and 4 Medal of Valor, and 2 Civilians Long Service Awards. Now, I would like to invite our guest of honor, Commissioner of Police, Shane McLennan, to please present the recipients' medals and awards. Sergeant Paula Finau Lolohea. Acting Sergeant Isaiah Kava. Acting Chief Inspector Alekisi Otonga. Senior Constable Evelyn Ilangi. Sergeant Sione Tupo Vea. Senior Constable Sefanaia
Mahu alo imata filiae. Inspector Talanoa Fuka Kiteke Aho Junior Talanoa. Inspector Alauni Puafisi. Sergeant Tuuta Heofa Eliesa. Acting Sergeant Losipeli Pau'u. Koe tokola hita haini o kau mau metari he kalasi koe ni. Koe toko tolu ono ia. Aia koe whaifatongi aia lo taulahi. Pea mo e whaifatongi a lelei. Me tau tahavalu, ke tau wavalu, ke tau tolu valu. O e whaifatongi a i he podunga au e polisi. Ai ni ulotonga whanki koe taimini. Ai metari koe ia. Koe whabilitania ko long service and good conduct medal. Acting Inspector Te Vita Liwaki Likiliki. Sergeant Williami Pua. Senior Constable Aliki Fangupo Latavao. Chief Inspector Alfeleti Tufau Takataka. Sergeant Sioi Lausiale. Senior Constable Feifononga Mafi. Chief Superintendent Kalisi Kafoatu Tohifolao. Senior Constable Kealakai Kapiolani Taukolo. Sergeant Maria Yasmin Koloi. Sergeant Suliano Komileiti Sili. Ngahi programa whawhiwhia ni. Oku whahoko. Hei noai e ngahi taulahi ngā ue. Ngai lawa mea. Whaironga ia i he ni. E koe kuluponu tōlai tāhai ngai metari. Whaki ai. Whaifatongia taulahi.
Deputy Commissioner Chief of Staff Pele Natita LFA Vaisuai. Inspector Sosefo Nixon Tafa. Senior Constable Amone Leao. Sergeant Kongaika Tuuholoaki. Chief Inspector Sokopeti Koloki Hakautapu Faletao. Senior Constable Ian Stewart Plumfield. Ai koe alon ke ngai taulalahi ange ya ngai wakai e ngahi tuunga unga ke ngahi lakanga ko ia o ngai fuaki ko ni nawa ke ngai tunga ini spekita ai mahino ko te taulahi ange ia ai ngai taunga ue o ina dolu ko ni fuaki tai mini Chief Superintendent Felipe Fifita. Superintendent Clemoto Kafoa Piliu. Sergeant Alani Leti Tonga. Inspector Elisabesi Tiulipe Hala Api Api. Chief Inspector Pensimani Manoa Sili. koe ngahi me dali koe ni ko fuaki taula ai fai fatongia kamata be me tau tahavalu hiki ai ki tau avalu moi foi moi tau tolu valu oi fai fatongia ai koe taula hia oi ngahi fai fatongia koe ni tau wa umakai he lolo tongani mahino be ai taula hi koe ngā ue ko ngahi laka ngā pure polisi koe inispe kita maulunga ai ngahi laka ngā koe ni mahino koe taula hia oi fai fatongia i he potunga ue. Inspector Mele Faletao. Deputy Commissioner Operations Command Devita Vailea. Sergeant Amanaki Lele Sitapa. Superintendent Simone Fifita. Chief Inspector Tuineao One.
Tonga Police Civilians Long Service Awards. Admin Grade 1, Seletute Whakaanaua me Moana Moala Eua. Admin Grade 1, Katokakala Whainga Anuku. Ia koe me tari koe ni e toko ua koe ni koe kai ka ngo polisi ka koe civiliane ka kuna ngā ue taimi taulahi i e potu ngā ue polisi e ngā ue whakakalake ngā ue whakaofisi koe i e potu ngā ue i e taulahi e ni whailonga i ai kau i he programa koe ni whaki me tari. Tonga Police Meritorious Service Medal. Ashley Tautai Fua, former Acting Chief Superintendent of Police, who formerly resigned from Tonga Police earlier this year. This award is for significant contributions to the professionalism and development of Tonga Police over an extended period of time. Koe me tari koe ni uke e tō tōlu ai. Ka koe... Detective Sergeant Bray Aitahoanga Kehelauti, for exemplary performance of duty, particularly as a role model and mentor. Ai a koe kahi me tari ia o e whaifatongia le lei tokoni ki he le lei whakaloku fua. Australian Federal Police Sergeant Sean Campbell, for service to Tonga Police during his Australian Federal Police deployment, and in particular for courage and professionalism displayed during the Hunga Tonga Hunga Ha'apai event. Tonga Police Medal of Valor. Acting Sergeant Rosemary Foster, for exceptional courage and skill displayed during a water rescue in the Ha'ano group of islands on 27 January 2021, potentially saving 17 lives. Ai me tari o e lava me a ngā ue le lei. Ngai koe nei whamatanga tū koe mahama pe vela nei hoko i kauwai. Na e toko ni ni speki ta koe ni whahau whia ngai mui e hofulu maa fitu. Late Senior Constable Kusuta Daniela V. Mahi, for exceptional courage and skill displayed during an armed incident at Mataki Ewa on 23rd of March 2020. Whalanglangi whako ni koe tōta hani ko o pekia. Ka koe hoa mo o whiwhine. Whaki ki ai me tari whalanglangi ko ia. Tahe ne kau nispe kita e tokanga kina e whaitoko na tapu hono whaka tau ta awhi ko ia e whonuani. Ka kua ne tōtau. Sergeant Devita Tali Vakalahi, for exceptional courage and skill displayed during an armed incident at Hala Ovave on 12 September 2021.
Deputy Commissioner Chief of Staff Pelenatita Ele Feao Vaisuai for conspicuous devotion to duty, particularly as a long-serving member of the Tonga Police Senior Executive. Me tari whalanglange ni hono uai a ko whaki ki he rispeki tako ni. I he tau lahi pia mo e whalanglangi o e lava mea. Kakanto ia whaki me tari. E te tau whaosile vai polokalama ko e lea i be me he whalanglangi. Thank you, Guest of Honor. May I once again seek your indulgence, Commissioner of Police McLennan, to please deliver the Guest of Honor address. Ladies and gentlemen, Commissioner McLennan. Malawalele, good morning everyone, and thank you for your presence. Can I please make a couple of acknowledgements? Can I thank sincerely Ms. Whanga Vai, daughter of Lord Vai, our patron for Recruit Wing 47. It really is an honour for you to be here. It's an honour for us that you are here with us for this celebration. Can also acknowledge and thank Dr. Apeti from the Tonga National Qualifications and Accreditation Board. To you and your staff, thank you for everything that you do to help us. Can also acknowledge the Reverend Simisi Kava, as always. Reverend, always here to help us celebrate the good times and the sad times, but today is obviously one of those good times. So thank you, Reverend, for your service. Can also acknowledge members of the Senior Executive Committee, our senior leadership team, members of Tonga Police and the families, and of course, most importantly today, the recipients of our honours and awards, and to all the families that are here, because today is really a celebration of family. It's also important that we acknowledge our helpers that are here every day, and that's the advisors that we have here from New Zealand Police and the Australian Federal Police. So thank you, ladies and gentlemen. As I said, this is it's a day of celebration, and awards for service of any kind are important. They're important for a number of reasons. They're important for the individual. They're important for the organisation. Most importantly, they're a recognition for the community and a recognition of families. As I mentioned to some of the recipients as they were coming up today, that this is for them but for their family as well. It's also important that sometimes these honours and awards are there to provide closure to some of our members and our families for their efforts. So it's important that we recognise that today as well. It's also a recognition of those that are around you. So to all the recipients today, for those constables that are now have graduated with their diploma in policing, to the recipients of the Long Service and Good Conduct Medal, the recipients of the Meritorious Service Medal, the recipients of the Tonga Police Medal of Valour, and also importantly to our civilian members who we should thank every day for the work that they do to support us, those recipients of the Tonga Police Civilian Long Service Silver and Bronze badges. These awards are for you, but they are for your friends and your families, but they're also for your colleagues, for your peers,
for your supervisors, for your leaders, for those that are coming after you. A lot of effort goes into putting on days like today, but particularly for the merit awards, they don't just happen by chance. It means that a number of people have gone to the effort to nominate and to recognise the work that you have done. And I'll encourage all members of Tonga Police to engage in the honours and awards processes as we roll them out every 6 months. It's an opportunity for us all to recognise the good work that gets done every day in Tonga Police. It's also great to be here today. Sad that we're farewelling Police Dog Gemma, but also great that we're welcoming Police Dog Haig. And can I thank the members of the Dog Detection Unit, but in particular, he's around here somewhere, I guess, Sergeant Mike Robertson from the New Zealand Police, who supports our program, both here on the ground in Tonga, he's here this week, but also to Mike and the team back in New Zealand that help us roll that program out. Just a few other thanks before we round up and I get out of the heat. Days like today, again, don't happen without a lot of effort. So can I thank the team, particularly Operations Support Command, led by Deputy Commissioner Lauita Topanua Sherman. Itu, to you and your team, thank you for everything that you've done again today. In particular, the college staff, the HR staff, and our assets and logistics people, and lots of families behind the scenes that go into providing the decorations and doing all this work free of charge because they love Tonga Police and they want to help us out. So that all, at the end of the day, that helps us put these events on and helps our budget as well. So our thanks to all of the families and everyone that contributes to these events. Also wanted to thank my staff in the Office of the Commissioner, ably led by Inspector Mele Falatau, for all of the work that you've done behind the scenes to make today possible. And finally, remiss of me if I didn't thank the best police band in the world, the Royal Tonga Police Band, for your services. So with that, thank you all. Can you please join with me in a round of appreciation for all of those people that have helped today. So I wish you all, you and your families, a wonderful Christmas, a happy New Year, a blessed December, and we look forward to many more of these types of celebrations in the future. Malo Pitu. Thank you, Commissioner McLennan, for the wise words. It is greatly appreciated. Ladies and gentlemen, we have now arrived at the end of this wonderful program, and I'm going to ask Reverend Semi Sikava to please conduct the benediction, which will be followed by the national anthem. Ladies and gentlemen, I hope that you have enjoyed this morning's program. Wishing you all a very Merry Christmas and a prosperous New Year. Malo Aupito. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.
Pito, please be seated. Whamormoreatu, ko pau pe ke whaosa ke o wau he malae. Pe koe pangai koe ni e tau whaswhawhonua, ka tau ki hoko atu. Ko le ke ka wifi o whaanga o Tonga, komisiona especially ke tau hoko atu pe. Refreshments will be served. Ko e tuia e polokalama he taimini ko kakato e ko ngā urangia o e polokalama o e houani mo e ko ngā te fito e polokalama. Ai ana tau kau whakatahai e whaki, ko e katoanga whaki o e metari whakalanglangi, ko e katoanga whaki o e ngahi diploma, ki he ngahi rikuluti, kulupurikuluti, ai potunga o e polisi e whakakato i he houani. Hei nā tau kau whakatahai tuai. Ko e whakalanglang before ko e katoanga ni ko e komisiona e polisi, komisiona Shane McLennan, e peko hono whaonga tūna mea heni a whaola i whanga vaia, mea mō hoeki. Pea befo ke kau taki e ngahi waa, kau toko ni pure polis, kau toko ni komisiona. Mo nau tolo e ngahi mātua tai whanau, ko ngahi whamiri. Befo ke kau polisi nā tau kau whakatahai e houani. Me he apitanga polisi ko ia i Longolongo, i he holo o e onoporo a kau ola. Nei whahoko ai e katoanga whalanglangi ko ia o e aho ni whamalola hi atu ai be he whengawe aki. Tau kau whakatahatu. Tatau atai be me heni me a polisi, pe koe apitanga polisi Longolongo, whai whatongi atu he tau live stream e whaita, whiri a paea, he whokia Aripateki Sina Junior, whatarevu tui fua, pea moa umeri e lau manu, kakato e te polokalama, kapo mea. This year I'll be home. And Camelucia